Достор, уй жаққа да келіп қалдық. Бұйырса каналға қатталғанды, лайк басқанды ұмытпайсыз. Қанша сұрап отырсыз, дос? 95. 95. Бос, тұр. Туды. Я, туды, е? Қанша сүт береді? 10 литр. 95 сұрап отырсыңдар, е? 10 литр сүт береді. 95 сұрап отырсыз. 95 просит. 10 литров молока. Вообще бос. Неме туйт берет, где-то 20 күнге жетпей туйт брат. 20 күнге жетпей туйт дейді. Жаш бар, жақсы мылажың, желім бетіндері вообще сол. Екіншісі бар, желім жақсы екен. Екіншісі берем. Екіншісі туйт. 8 ай боғыз. Қарауылтада не? Қарауылтада не? Қарауылтада екен. Басың қанша дедіңіз? 95 сұрау там, biraz түшіп берем жолына. 95 сұрау там дейді. 90 берем дайын. Түшіп берем дейді biraz. Номеріңізді айтып қойыңыз. 057 0507 28 28 22 22 28. 28. Çalasаңыз сұрайсыңдар. Арқы үйді әлі сізге қарашты ғой? Алла. Екі үйдің не ескен? Чалып сұрайсыңдар. Пәке, қанша сұрап отырсың мұз olsun? 85? Ұрғашты мұз olsun, е? Қаншаншы мұз olsun? 4-ші дейді, 85 дейді. 85 месячи членка. 85. 4-ші тұткен, 4-ші айтып. 70, е? Қаншаншы тұт? 5-ші? İçinde 5. Бозкен мол. İçinde 5-ші тұт дейді. 75 сұрап тұр. 75 просит. Бешті туған дейді маған. 75 сұрап тұр. 75 просит. Друг, сколько просишь? 66. 66? Дай 75. Все, если вместе будете брать за 130. 35. Екеуін 130 дейді, 130 дейді. 130, да, забрать? 135. 135 дейді мал, екеуін. Возраст? 3-4 года. 3-4 дейді. А это? 7 лет, да? 7 екен мұнысы. Сколько молока дает? 15. 15 литр сүт береді дейді. Это 10. 10 білет. Қаншаншы мұз olsun? Birinci müz olsun. Birinci мұз olsun. Birinci мұз olsun. 85 сұрап отырсың, е? Ұрғашы мұз olsun мен, 85 сұрап. Birinci tuğut mu? Birinci мұз olsun. Қарауылтада әлі, е? Қарауылтада әлі дейді. Номерін қалтырады, бәлкім біреуге жақса сұрайсың. Номерін айтып қойдыңыз? 508 09 05 08. 05 08. Ол başımız olsun. 85. Bütke түшіп бересің бе? Түшіп берем. Түшіп береді. Емес, көйле түшіп берем. Көйле түшіп бересің бе? Көйле түшіп берем дейді. Бұл бұқалар. Бұқалар. 2,5 жастан кел мұғы үшеу. 135-тен сұрап отырмын дейді. Үшеу 135-тен. Мол үшеу. 120-дан. 120-дан сұрап. Бұлар 2 жаштан. Олар 2,5 жаш. Бұлар 2 жаштан. Бұқаның көбінің несі жоқ, достар, тарынысы жоқ. Елерін тауып тартайын. Олардың елерін таптым. Олның көзі. Мол бұқан бәке диск алып тұр. Бәке жасы қанша екен бұл? 2 жас, е? 2 жастан бәке диск алып тұр. За стол күтілді. За годы. Достар, ойда толтыр екен. Мұзы болсын мен, мұзы болсын жоқ қарап
Байке, моң порода қанша екен ya байке? 18 litr beradi. 18 litr berеді. Қаншаншы? 5-chi. 5-chi. Bası 160 deydi. Her oltada ne var? 18 litre süt berеді deydi. 5-chi muzos. Muzos erkek urg'achi mı ekan? Erkek ekan, ha? Aka, nomerini aytib qo'yingizda, balki. 0554 0554 42 50 00. 42 50 00. Aka, Bos'ta da ne var? Жақын болс, бұйырса бір жұмада туйт. Bir cumada tuyt. Туйса 15 литр süt береді. 15 litre süt berеді, tursa, ya? 5-шісін туйт. 5-chisini tuyt. Bası yani. Басы 95 мың сұрады. Сротасы, Gemi var. Şüpherese gemi var, ya? Қара алты. Qaraltıda lekin nomerisi aytib qo'yingizda aka. 705 705 90 90 00 00 95 95. 98 Ha, 98 90 90 00 98. 90 00 98. Beeline da var. Aldыңар mı? Qancha srotası mı? Bilmettim. Ha, eskigil be. Через 3 месяца, да. Dost. Qancha srotası? 105. 105? O, semiz suyu 105 ekan. 105 просто жирная, biroq bunday semiz ko'rinibdi. Bu bo'zmi, semizmi? Боз. Ha, bo'zmi? Bu bo'zmi, stilniy. 105 deydi. Qanchanchisi bo'z? 3-chi. Do'st, assalomu alaykum. Qancha deb o'tasan bu? 65. 65 turib o'tasan. Yashi qanday? Bo'zmi? Birinchi tur. Birinchi tut. Tudu уже tuavi. Tudu. Tudu. Qaz bo'zmas. Qancha litr sut beradi? 5. 5 litr sut beradi deydi. 65 deydi. Mal tushibdi. 65. Sura otasına tushib berasan. Просит 65 просит. Assalomu alaykum aka. Majida qancha sura otasan? 65. 65 dan sura otasan, ha? Onun bari sutga? Var 55 lira. Qaysi molar mı? Ha, mo 55 dan, ha? Mo 55 dan 65. 1 yaşqa chiqib qoldi, ha? 2 yaş. Mo'miz aka, mo yaxshi ekan, ha? Bu 60, ya aka? Qo'rqmas aka, siz albat bak, korotkий. Qancha oy bo'lib qoldi bularga? Ya. 1 yaş. 1 yaş cho'qdir. Qanchadan sura o'tasizmi? 46'dan beraman. 46'dan beresi. Alam degenler bolsa nomerda жазып койчу. Alam degenlerge men 46'dan berip жүрөм дейт. 1 yaş cho'qdir. Даже номерин алып туруп коймой. Каралtada эле, Аралтадан эле. Каралtada. Номерин айтып кой анда. 707 07 48 48 74 74 39. 39. Ha, достор. Айдап койгон кет. Qanchasi 30? 30 urg'achi, ya? Qancha bo'lib qoldi ay? 7 ay. 7 ay. 7 ay 30 so'm. 30 7 месяц. Cho'qtor qanchadan so'radingiz aka? Assalomu alaykum. 40 dan so'radingiz, qancha ay bo'lib qoldi bu? 90 ay bo'lib qoldi. 40 dan so'radingiz. Pasora. Ammo cho'ng aldilar. 5 ay. 40 dan. Pasora. Qancha so'radingiz bu? 33 urg'achi. 33 so'radi. 33 urg'achi. Aka, qanchadan so'radingiz? 35 dan so'radim. 35 dan. Qancha ay bo'lib qoldi bu? 4 ay 5 ay. 4 ay 5 ay deydi. 35 dan deydi. По 35 просит. 4-5 месяцев. Qancha oylik qoldi? Urg'achilar, cho'g'ich. Do'st,
Urgaç torpaq o? Qancha surib o'tasan? 30. Bu kichkingiz-chi? 20 ya, urgaç-chi. 20 surib o'tasa tushib berasiz-chi? Mal tushibdir. 20 surib. Do'st, siz qancha surib o'tasiz? 25. 25 urgaç. Erkek. Ha, erkekmi? Erkekmi? 25 surib. 25 просит. Баке, sizniki qancha? Bala. 16. 16? Ha. Mo'g'ul. Urgaç. Urgaç 16 deydi. 16. Qancha bo'lib qoldi bu? 2 ay bo'lib qoldi. 2 ay. 23. Urgaç ya bo'ldi. 23 mo, 23 deydi. Mal to'lib turadi. Rahmat bek. Alma. Yaxshi. Qancha boradi? 28. Say. Bu 30, bu 27. Bu 30 срок, бычокка. 27. 30, 27. Просят. Все по-разному просят. 2 surot. 22 срок. Qancha bu? 1,5? 1,5 deydi, 22 deydi. Erkekmiz o ya? Bıçoktur he? Qancha surib? Burası bıçak, burası urgaçı, bıçak da 35. Bıçokda 35. Süleşiz. Tushib berasing ya da he? 35 deydi. Qancha ay bo'lib qoldi? O 3 ay 4. ayga ketdi. 3 ay 4. ay. Molda 3 ay 4. ayga ketdi. 25 ya? 25 süleşiz. Qaroltada ne? Ferma 1'den. Ha, ferma 1'dagi. Buni aytib qo'ydim balki. 0557 0557 91 91 07. 91 07 deydi. Любой момент süleşiz. Любой момент deydi. Savob deydi. Erkek ya senki? Bıçoktur he? Qancha ay bo'lib qoldi bu? 4 ay. 4 ay? 3 ay. 3 ay. Qancha bastın? 30'dan surib o'tasan ya? Ha, 30'dan surib o'tasan. По 30 просит. Просит. Qancha aka bu muzo? Сколько? А? Qancha surib o'tasan? 12 прошу байки. 12, 12 surib o'tdi. Бычок, да? Онго берем. А, тёлочка, я? 10 адам. Онго берем. За свою. За 10 отдам.